Ya yung. Nyo konyo wen kapanen jengkol yung kapati uho hana wen mudik-mudik gunung yung. Dia tiba wen tibu ngonya yung ngon ale. Ka 3 minggu yung ale ngale-ale nong kerja wen yung. Hingga bo panen bo jengkol panen hana wen hana tinggal li wen nyo kancana wen nyo kemujai bo jengkol panen konyo. Nah, ipegah dia agen jai laju. Nyo katu wen ba jan ba lampuh jino. Wow. Yung rupa ji kali jengkol yung. Ya. Nyo kapah. Nah, rupa kali jengkol. Ya kali pacu dampang le agen yung. Ye. Lah mah ho yung. Ya, berarti nyo tiba lagi. Nyo tiba agen ah. Nyo tiba dampang ah. Ya yung tiba dampang yung. Nyo cara putron bo jengkol dia tu guna yo mode guli-guli mentong na to kumya putron lagi nyor. Ini macam ni. Ni hampang ni.